kadok vi phan same non khong puthot ajo ke me pening ve apor ke megilong thu pena chok puthot neli ning kamat halam ison soni nangle tu ben ge than rap pe ji phan se labang so a video pena jok puthot nang cheklan veglo pening ve neli ning kamat halam ison soni ka chupaklang kang tung alam the mate atupik ke la lo ile tum kar be khaya phan Assam Assembly a session hot Assam kang a hemaripu a hinpen karbia khe phan it sidulalong mate karbia lam it sidulalong ponangji pulodang te Roman script chi usi Indian I script mate Devanagari kaliente Assamese I script en nangji polam the pena jok penangan ile tum akamat ha anot chipaklang lo lapen aki om pietum ningkang samse lapen aning ki pokhe lason stame chipaklang lo se neli samel bang so puthak e the ni ne ning kamat halam kache than kang tung ke lai lo silabang solam nili ning kamat halam ludliek prang nang dum kadok e phane me chuning ri la hello nili video nanglang lo tung phanan same chuning ri nangli tum jong se labang so video hello nanglang dum ching polo dang te follow ek tha nili Facebook page lapen YouTube channel nang subscribe ni tha pusikado e phase me chuning ri lo lapen labang so lam the puthak ake klar dam de ki chok dam de ki lele ki do an same nangle tuma hin ben nang pachok nang pale nang paklar don bo se ning thelo ke the ki repik ile tuma owe ki mi tum jase mera ki ong pidu pose alang le tum pen ki mesen lapen ki klar dak alam long pu pose ning thelo ante ile tuma topik na lot lo na si Assam Assembly a session ki do bom na hut ile tum kar biang long pen ka toy dun ake the ki ding tum kar jualam ile tuma sama hemari po mate chief minister pen ke thak lam ge lan lo kar bia lam jongsi it sidulalong ponangji polodang te Roman script chi o vek nangji lapen Indian I script mate Devanagari Sanskrit kaliente Assamese isile si Indian script en vek nangji pu ile tuma phan mate lalam boy ki pi abange ile tum khado ka be samer julong lam lo lapen chini lo ethe tum social media pe na jok si kado ka be lam sta me chi chardun follow labang so lam pen nilia kamat hadam mate nili jungjum kamun thidam ke la hello ile tum ening ke hang he mate karbia khai tum aning ke hang he lam dak thang ta ve ile tum phan ening ke hang he ar dien pipe nang ber check nang ot check pen se nang tum la en vek nang ji cho vek nang ji dam vek nang ji claim vek nang ji po so nang da pho athe mai ri tumalam ile tum kar bia khai ge labang so lam ka chi pachan ji chi pachan che ta nang li neli hello kar bia tum jong si labang so lam chi pachan che la pen labang so lam chi pang chu chi pulong te anut ka prek ason ka prek pen ge li tumalam na pang chu ji thang ta atogara re pehlo ni ga matha nam ke ande sialam ge la ile tumalam ke pang baralam ile tum Roman script en edit po Devanagari kalite kaprek Indian script si ile tum en po ile tumalam mang ke it sidulalong pon si hada recognize po implement po lapen ile tumalam mang ke it sidul along ki pon tang alam phe nang man po ante it sidul pe na jok ile tumalam mate ile tuma khai alam ki inchu vek ji lapen lap si tuma lama ki phan nang pareng vek ji po garanti ile tum othip puthip ile tum on ji ma non ile tum ke thek long teng lap ki la son hello ile tuma samha warta bodo language lapen ile tum not isang pong pen manipuri mate meithei language ke it sedulalong ki pon tang lam lo ante halabang so lam stame pini ke UNESCO atuma hin pen ke paklang ali salong ke la so hini alam sitame isi kichireng jeng kiwirji dok dok alam lo punang pangda ke lage et sidul ke labang so lam phan ge de UNESCO pen ke la sona list na paklang te nang ji polo ke di nang le tum mun thi tha ile tum non teng jong si dam bong lo polo tam te ile tum kachi thak par kali kachi pu par kali et sidul thek the ongra ten sidul long le na par lo sta me ile tum alam ke non teng thireng jeng sidu ji don tum
lang ek sina lak please se ile tuma karbia khai armudo la lak please se a armu tum newspaper pak mate birta loi pak anta ile tum chupareng e akyong biar ni ben ile tum karbia khai tum karbia lam pen birta lo mate newspaper do pregjam apor ka prek hot birta lo mate newspaper nang klang bom lo la song bong pen daily newspaper ke klang cheng arleng daily ile tum karbiang long nang establish lo nang klang lo labang so arleng daily aphi thu thekar la pen kapre ka newspaper tum karbia kheilong do lo nang klang lo ande ile tum newspaper arleng daily non hitikular long luthui gi jor mate kitab bookseller bookstall long tum ki nam je phan labang so a newspaper ile tum ki long le si ki ong lo thima ile tum newspaper mate labang so arleng daily mate kaprek abirta lo thekar na kaprek lo same ile tum kapareng je phan same ile tum bekimia tum bor i thekelang bor yu nelang athiri tum ke lo kapor hi ke select pick la pen ke nam da sel lo kapor hi phan mangai tum chi hung he ile tum lam chik ile ki chi pang chunang ji pon tin sitame hangjo sedame ile tum elame ki ke chi pang chu ji phan ile tum karbia lo thoy mukha dipu hiti kula dalong ile tum karbia lo thoy aki ong pido kenang nia ning kan abuyang som hadag do labang so alu thoy non pusitame kenang ning kan ko anu ne ke dutan ile tum karbia khe tum lam ka ching hon ke lapuan bela pu phan lo si alam thela lo manipur stera lo kido isi hinia englong so tum do latuma population mate armu phai la ka si ke pleng the tum da do setame latuma laming chupik lapen alam khan ardi chipi pik latum labang so khaya tumalong non pusitame alang tumalam sai alang tumalam pen alam sai kireng ver non pusitame dolang lapen labang so khaya tum alang tumalam pen kitto alut hui mate a buk sa mukha jong si kiklang lo bote kenam chiung piklang kapori chiung piklang lake alam kaching hon lapen alam afan ardi ke chipi thek pokhano ili tuma khaya tum ke elam afan ardi chipi thek thelang elam afan thangta kalidera sonsi kiwi si neli kamatha jungjung kamatha gelan lo 8 sidul nang pipi penang 8 sidul ili tumlong lele nang 8 sidul lege thegali ili tuma lam mate ili tuma phan kitab ki joy ki koloma hala bang se ili tuma phana kenang ji script mate adak lakhe isiu belute ako kapre kadak isiu belute ako kapre kadak pucilar boy pen kita mil pen cilar boy nang pohor mungali isi koloma ke pathir thep hala se tum pathir thep nang ji ili tuma ke the giding roman script nang ji la pen roman script si kitok nang ji pu ho roman script mo men ho hala bang so mo men kan thor roman script si ili tuma khaya phan ke menai mate suitable pu kamun thi thep akar biar tum stame alang lesum tame ko pination ke chok chikili dambe mate labang ki tuma khai phan ke menai ji pu kamatha pen jok si roman script nang ji pu alang le tum ki hang laben alang le tum ki hang pen jok si pini le tum roman script ke lam se hala roman script nang ji pu roman script ki hang kot arenga hu ki so gel phatek ki do tum phan ile tum man bipide nang ji man te alang le tum ko an ka chipat duk tong labang so roman script pini ile tum phan nang man pira ile tum kitok lo ne kitok long lo ne non ile tum context mate non ile tum kai pen ile tum chilang dam lo polo dam te ile tum phan ke base and better ke roman script hello ke menai ke chok nai Assamese lapen kapre ka khai a script phan nili thang ta pudam de sitame ile tum karbia khai phan kitok akachik kengke lapen apot pen apot kitok ki pacho dam akasik sak akatorado nili tum kachetong bek nili tum rong long kachetong bek isi thi hek a example mate nali tum phana paklang thiglang nili pisar amen ki chongven polo labang so chongven aphan kitok ji phan chongven pu batai ko anlu ne hala sensas ke bang bang phan ke than athe Assamese atum bang ke prothom so diti so podo prothom so ta solo ditya so ta solo sitame ili tum karbe khai bang gella kali a pronunciation mate ili tum ki punai arno ki par chonang ji bang ke aka prek cho so prek jam do mate di si hala
Assamese atum alam ben kita bangke প্রথম sole chu tame solo piti sole chu tame solo masi chongven pole phong le thanda songven e phong le thanda songven berlo la sosal bura si ilitum akisa mate ilituma auve kithek kire atum Roman script nangji pu Roman script si ilitum karbia khaya phan ki kemenai pu ki hang atum same isi kimi ki chok ki thek long sel lai sum same Roman script nangji pu ki hang kai ji ki hang ji non ilitum kang ser kang chap ki thek kire tum pen thek alam jong si tum lindam lo polo dang te si ilitum khaya phan ki kemenai ki tok ki joy nai la pen kemenai script ke nonoteng polo dang te momo si tame nonoteng gali momo si tame Roman script hello ili tuma pan ke menai lo Roman script and either it lo lapen it sidul ili tum panang pilo polo tamte it sidul jong si ili tum en pen Indian language non Assamese punon kapre ka Devanagari punon ili tum en lo polo tamte ili tum ke akuning kan ko an lo ne tum phi ki chiru ithunang ji la bang ili tum munthi nai dono tum Roman script pen ajok ili tum penang an ajir ki dingwang lo la su pen ajok ili tum ke thekire tanang chi prek lo la pen ili tuma khaya tum loga charli ehem to samenang prek lo jong si ili tuma khaya tum Devanagari kale te kapre ga script jong si tum en thulu polo tam te puthot ka charli mi thu nang po ili tuma bangke ningkan ko ana philone ekeng kam chi jor kachirui thunai la bangke ili tum phan mun thi me be si ke thekire karbi ham phang song tum mun thi pa me tha la pen ing siring chapa me tha rara tum kupima ning ke hang labang so lam mun thi pa me ben le chikroi dun poson te ili tumi sia khai kan thi ma posi ili tum same ili tuma principle same thir thip lapen kai ki same do thip pulote ili tuma phan ake menai lapen ili tuma phan ki chok nai aso nang plang ji si nona teng pulo dang te Roman script hello ke menai lo don tum nili teng pulo dang te se nili ning kamat halam nang le tum men ka chok lang la ne la som bong pen ko pini ke klar kle ke chok chi do pulo dang te nang le tung ke paklar pon ye phan si chuning rilo pening ve video ke lo pon leng pon ko nang